Victor Vasarely jedan je od najutjecajnijih svjetskih umjetnika, predstavnika geometrijske apstrakcije i op arta. Dakle, umjetnosti koja se bavi istraživanjem vizualnih senzacija, a u umjetnosti se koristi geometrijskim motivima i konstruktivističkim načelima. Rad ispred kojeg se nalazim, Barson iz 1967. godine, bio je izložen 1968. na Vasarelyjevoj izložbi koju je priredio naš muzej, ali tada u starom prostoru na Gornjem gradu. Rad je otkupljen odmah godinu dana nakon izložbe. Kada je Vasarely bio u Zagrebu, bio je to jedan od najvećih umjetničkih događaja, jer upravo je Vasarely bio jedan od predvodnika tog pravca geometrijske apstrakcije koje je predstavljao i naš muzej u sklopu projekta Nove tendencije, dakle niza izložbi posvećene upravo toj vrsti umjetnosti. Victor Vasarely je 1959. godine patentirao plastičku jedinicu kojom je stvorio osnovu za plastičku gramatiku, temeljenu na jednostavnim geometrijskim jedinicama. Svaka jedinica sastoji se od kvadrata na koji je položen drugi osnovni oblik, kvadrat, krug, elipsa, trokut. Te jedinice izrađivao je u 20 boja, te svaku boju u 6 nijansi, a slagao ih je od najsvjetlijih do najtamnijih. Sve boje, tonovi i oblici su numerirani. Pripremljeni materijal, njegov suradnik Wilfredo Arcai, mogao je slagati prema nacrtu. Takav način slaganja i velike mogućnosti novih kombinacija Vasarelyu su omogućili koncept univerzalnog vizualnog jezika. Kolaž Barson, dimenzija 2,5 puta 2,5 metra, čini lesonitna podloga podijeljena na 4 dijela, od kojih su 2 gornja većih dimenzija, a 2 donja manjih dimenzija. Lesonitna podloga ojačana je s poleđine drvenim podokvirom. Papirnati je nosilac lijepljen na podlogu u 2 sloja. Donji sloj papira lijepljen je od nekoliko komada dimenzija 50 puta 60 cm na lesonitnu podlogu. Na gornjoj strani papira vidljiv je raster plavih linija iscrtanih flomasterom, veličine 10 puta 10 cm za svaki izrezani pravokutnik gornjega papira. Gornji sloj papira izveden u tehnici sitotiska na papiru izrezan je na kvadrate dimenzija 10 puta 10 cm, u koje su umetnuti pravokutnici dimenzija 5 puta 8 cm. Na donjoj strani donjega papirnatog nosioca pri vrhu su vidljive pripadajuće oznake flomasterom od H1 do H20. Pretpostavka je da su gornji papiri bili slagani na donje papire i potom, kao cijelina, lijepljeni na lesonitnu podlogu. S vremenom je kolaž na mnogim mjestima oštećen. Došlo je do odljepljivanja slojeva papira i nastanka krakelira. Površina lica i poleđine umjetnine bila je prekrivena prašinom, a na licu su zatečena oštećenja uzrokovana djelovanjem insekata i manje masne mrlje uz rub umjetnine uzrokovane rukovanjem. Sve to uvelike je utjecalo na strukturu dijela i estetski dojam, pa su 2019. i 2020. godine izvedeni radovi koji su obuhvatili opsežna istraživanja i osnovno konzervatorsko-restauratorske radove s ciljem stabilizacije oštećenog papirnog nosioca te omogućavanje cjelovitog sagledavanja umjetnine. S obzirom na specifičnost i optički učinak umjetnine koji pretpostavlja sudjelovanje promatrača, jer promatranjem iz različitih kuteva gledanja i udaljenosti postiže se iluzija pokreta, konzervatorsko-restauratorski radovi predstavljali su veliki izazov.
Tijekom istraživanja ostvarena je suradnja s interdisciplinarnim centrom za konzerviranje i restauriranje baštine u Marseju, gdje su provedene analize uzoraka s umjetnine, te s fondacijom Vasarely u Aix-en-Provencu, koja je za projekt donirala uzorke papira za sitotisak na kojima je Vasarely izrađivao umjetnine. What I found straight away is that this artwork has the main problem is gluing, definitely, and probably fading process involved in that. And also regarding colors, my first feeling was that it was probably fluorescent colors, which over time faded away, which is a normal process with this type of colors. So now we are engaging both institutions, and so we're based in the south of France, Marseille, and we are supposed to be dealing with museums and archives and historical monuments for the whole South Swiss regions, but also the whole country, France. And from time to time we have a relationship with foreign countries, and for us it's very important. It's the first time we are about to set up a relationship with the Croatian Conservation Institute on this specific artwork. Prije konzervatorsko-restauratorskih radova izrađena je fotografska dokumentacija zatečenog stanja u vidljivom, infracrvenom i ultraljubičastom dijelu spektra. Ultraljubičastom snimkom precizno su locirane krakelire i ogrebotine. Mjerenje pH vrijednosti papirnatog nosioca pokazalo je blagu kiselost. Na probnom uzorku papira izrađena je simulacija površinske nečistoće, tako da je na strani papirnatog nosioca s bojom sitotiska kistom nanesena i utrljana kreda u prahu. Probe čišćenja simulirane površinske nečistoće izvedene su različitim brisaćim sredstvima, a najbolje rezultate dala je restauratorska gumica u prahu, jer kvalitetno uklanja nečistoću bez oštećivanja pigmenta sitotiska. Ostaci gumice uklonjeni su mekom četkom. Uslijedile su probe, a zatim i mehaničko uklanjanje tragova metaboličke aktivnosti insekata. Analizama je utvrđena prisutnost škrobnog ljepila među papirima kolaža Barson. Stoga je za podljepljivanje donjeg sloja papira s lesonitnom podlogom korišteno industrijsko škrobno ljepilo. Za zaštitu gornjeg sloja papira na umjetnini provedene su probe samoljepivim papirom, koji se lako uklanja i ne ostavlja tragove ljepila na boji. Probe ljepljenja gornjeg i donjeg sloja papira pokazale su da celulozno ljepilo unosi najmanje promjene u boji, tonu i površinskoj deformaciji papirnatog nosioca. Odljepljeni donji slojevi papira su izdignuti, a kistom je po cijeloj površini naneseno škrobno ljepilo. Površina je potom prekrivena netkanom tekstilijom i bugačicom na koju je postavljen teret. Uslijedilo je jednodnevno sušenje. Nakon što je donji sloj papira podljepljen na lesonitnu podlogu, uslijedilo je podljepljivanje gornjeg sloja papirnatog nosioca s donjim. Probe rekonstrukcije bojenog sloja na uzorku papira provedene su simuliranjem krakelire, presavijanjem i struganjem. Rekonstrukcije bojenog sloja te njihova primjena na izvorniku izvedene su u 2 sloja. Prvi sloj nanesen je akvarelom koji dobro prekriva vidljive krakelire, a drugi sloj je izveden nastruganim prahom suhe pastele povezanim s celuloznim ljepilom. Slojevitošću i različitim tehnikama rekonstrukcije boje dobivena je pokrivenost krakelire, te trodimenzionalnost i reljefnost retuša koji je prema optičkom svojstvu najbliži tehnici sitotiska. Drveni okvir očišćen je od površinske prašine. Manji nedostajući dio rekonstruiran je u jelovini, te za cijelinu vezan polivinil acetatnim ljepilom, a zatim retuširan akrilnim bojama. Spajanje dijelova kolaža Barson u cjelinu izvedeno je u prostoru Muzeja suvremene umjetnosti Zagreb. Prema dostupnim podacima, Barson je jedini kolaž Viktora Vasarelyja koji je detaljno istražen, konzerviran i restauriran. Tijekom radova na ovoj slojevitoj umjetnini izvedenoj delikatnom tehnikom sitotiska na papiru i lesonitu,
Došli smo do vrijednih spoznaja o njezinim gradbenim materijalima i načinu sanacije oštećenja koje će, nadam se, koristiti drugim kolegama u radu na djelima suvremene umjetnosti na papiru.